Ivić, kažete da ga nije molim? Ovo je ja mislim da morao bi u čovjeku pričati, ali ne vezano je te, koji nečega što stvarno nisu činili da bio krivijete i koliko ću jedno bilo grupujete na vještačka i kad došli sad dobro kad je krenulo tužilac se povukla i godimo priču tog drugog. Ali su mene zvali na taj ročišća, ja sam platio odmjetni put i dobio sam 500 kuna. Prije zastara, znači nakon 2 godine dođe 10 ljudi,